Marcos Kapitulo 10. At tinala ka Jakarin at Mekoya, at Minea king sakop ning Judea, nangad na pa ka rin ning Hordan. At ding kay kalda na tao, mibalik lang mi pamisan king makapatulog kaya. At king kasadya ng ugali, tirunong pasibayo. At di natangla ding Fariseos, at kitnande. Matulid king lalaki, ing kawanyane, ing asawa na? Susubukan de. At iya, may kibat iya, at sinabi na karela. Nanong inutos na kay kayong Moises? At sinabi ra, Moises pepayin tulutan ng ibili king kasulatan ing pamikawani, at ing pamangawani. Dapat Jesus, sinabi na karela. King kasyasa na ning kekong puso, sinulat na kay kayo ing kautusan na iti. Dapat manibat pa king kamumulan na ning pangalalang na niyato. Ding lalaki at babayi, lelangano ning Diyos. King uli na niti, ing lalaki, lakwane ibana at hinduna, at pakyabaya ne ing kayang asawa. At ding adwa, magmetong lamong laman. Inya eno adwa, nung metong nalang laman. Ding piyagom ng piyabe ning Diyos, eno pindapat pikawan yan ning tao. At karin bale, inulit dang kitang kaya ding alagad tungkol king bagay ay iti. At sinabi na karela, ingkawani king kayang asawa at makiasawa ya king aliwa, pepaliwas ya king asawa na. At nung yung babayi kawani ya king asawa na, at makiasawa ya king aliwa, di napat yang pamipaliwas. At pagdalareng anak amaysak banong apisan, at ding alagad pengamuanan dala. Dapot panakit ng Jesus kaniti, migdalayang muwa at sinabi na karela, paboray niyong lumapit ka na ako ding anak, eyo babawalan, uling karetiya, ing kayarian ning Diyos. Ing katutuan sasabihan ko kay kayo, ay ing etanggap king kayarian ning Diyos, anting malating anak, elungup ka rin. At kay bat nung kinawon, timpak no ding gamat na karela, at binendisyon na nala. At kanitang mameya king dalan, pupulay ang linapit kaya ing katao, at siniklawdya king arapana, at kitang nakaya. Maya pa maestro, nanong daptan ko bakong manan ing be alanganga. At Jesus sinabi na kaya, bakit sasabihan mo kong mayap? Ninuman alang mayap nung emu metong, ayamu ing Diyos. Ika balo mo din kautusan, eka makamate, eka darapat paliwas, eka manako, eka patutuking eka tutuan, eka mamirayit, igalang may iiba mo at iindu mo. At iya sinabi na kaya, Maestro, itingan tiparan ko iba't paking kayanakan ko. At Jesus kanita dinangat na kaya ing panimanman na, ligurane at sinabi na kaya, meto nga bagay ing kulang keka, umeka, pisali mo iyanggang kayatinan mo, at ibiye mo karing pakakalulo, at mikapibandyan kabanwa, at umeka keni, tuki ka kanako. Dapat may lungkot ing aske ng lupa king amanong iti, at malumbe ang meko, uling maragulya ibandyan. Kanita Jesus linawe king makapatulog, at sinabi na karingkayang alagad, kasakit dang binang lungob king kayarianing Diyos, ding makipibandyan. At ding alagad ni pamulalala karingkayang amano. Dapat Jesus may kibatya. Inulit nang sinabi karela, anak, kasakit ng binakaring manalig king pibandyan, ing lungob king kayarianing Diyos. Mayan pang binaig dumalag niya ing metong nga kamelyo, king busbus ning karayon.
king lungupya ing metong nga mabandi, king kayarian ning Diyos. At ila, lalo lapang mi pamulala. At sinabi rakeya, ninupin ing miligtas. Jesus dinangat na karela ing panimanman na. At sinabi na, karing tao, iti e mapalyari. Dapot king Diyos, e makanyan. Uling ing kega na ganang bage, malyaringan king Diyos. I Pedro kanita, pigmula na ng sinabi kaya, oy ni, ikamilikwan mingan ing kega na gana, at tinukikeke ka. Jesus nga na, ing katutuan sasabihan ko kay kayo, king alani numan alikwane ing balena, o ding kapatid ng lalaki, o ding kapatid ng babae, o inda, o tata, o anak, o gabun, king uli ko, at king uli ning ebanghelyo. Ay tanggap makatadinala na ukdu, ngening panahon na iti, bale, o kapatid a lalaki, o kapatid a babae, o inda, o anak, o gabun, ampon king pangaligali, at king panahon a daratang, be alanganga. Makanyan man, dakalading mo muna amin tauli, at ding tauli amiyuna. At atino king dalan amame Jerusalem, at Jesus mumunaya karela, at ila may nga pamulalala, at detang tutuki kaya, magdala ng takot, at tikinong pepasibayo ding 12, at inulit nung selita karela ding bage amalyari kaya. Nga na, oy ni, mumuket tamo Jerusalem, at ing anak ning tao, miyabiya karing punding saserdotes at eskribas, at atulan ding mate, at ibiyere karing hentiles. At deti libakande, lurande, at batbatande, at patayande, at pangalabas ning atlungaldo, subliyang mie. At linapit lakeya i Santiago at Juan, ay anak ng lalaking Zebedeo. Sinabi rakeya, Maestro, pag nasan mi ing daptan mo kay kami, ing nanumang bage ay aduan mi kay ka. At iya, sinabi na karela, nanong buriyong daptan ko kay kayo. At ila, sinabi rakeya, paintulutan mo kay kami, ing metong luklukya king wanan mo, at ing metong king kayli mo, karin king ligaya mo. Dapot Jesus, sinabi na karela, eyubalo ing adwan nyo. Makainom kayo king kopang inuman ko? O mabinyag kayo king binyag ake binyag ko? At sinabi rakeya, arapat mi. At Jesus, sinabi na karela, king kopang inuman ko, tutupin ing minom kayo. At king peminyag da kanako, mabinyag kayo naman. Dapat ing lukluk kayo king wanan ko o kayli, aliwa akong makaibe, nung karetayang bisadyan. At inyang dingapulo dimdamda iti, migmula lang mimwa king ulira di Santiago at Juan. At Jesus pepalapitano kaya, at nga nakarela, balwan nyo, king ding miyalal anting pekapunda ding hentiles, ilang papangino karela, at ding mga ragul karela, gagamitan da karela ing kayo payanda. Dapat kay kayo, makanyan. Nung bagkus, ing bisang maragul kay kayo, yang maging talasuyuyo. At ing bisang maging mumuna kay kayo, yang maging talasuyo ding sabla. Uling agyang ing anak ning tao, mineketing suyuwanda, nung bayang sumuyo. At bang ipiena ing kayang biye, king ikayat busda ding dakal. At dinatang lakanita karin Jericho, at panlako na karin Jericho, pati na ding kayang alagad, ampon ding kay kaldan at tao.
ing anak ng lalaking Timeo, Ibartimeo, ameto nga bulag ang magpalimus, makaluklukya, lele ning dalan. At padamdam na, king ing daralan niya i Jesus Nazareno, migmulayang kinulayit at minyabi, Jesus ay anak ng David, malunos ka kanako. At ding dakal sa biyanande bayang tahimik. Dapot ya, lalo na pang sikan ing kulayit na. O anak ng David, pakaluluan mo ko. At kanita, tinok nang ya Jesus, at sinabi na, Ausan ye. At inaus de ing bulag, at sinabi rakeya, Tumula ka, talakad ka, ausana ka. At ya, pangawgsen ing balabal na, linoksuyang tinalakad, at linapit siya kang Jesus. At peki bata ng Jesus, nga na, nanong buri mong daptan ko keka. Ing bulag, sinabi na kaya, Raboni, tanggapan ko sa ing panimanman ko. At Jesus, sinabi na kaya, Umeka king lakad mo, ing kasalpantayanan mo, pepakayapa na ka. At kanita mo rin, tinggap na ing kayang panimanman, at tinukiya kaya king dalan.